بدوسێکی تایبەت ئەف دەم و حەمیدەمەوە خۆش بن تەماشەبان و بینەرێمە عزیز جارەکەدن بدوسێکی تایبەتە بەهرەنە بینەرێمە دۆسێ خۆی ئیرۆدە ئەم لە پەیمانگەها بلند یا هونەرە ڕۆژاوای کوردستانینە بینەر و تەماشەوانên هێژا ji bo pêşxistina hunera Kurdî ev peymange wek careyekem li ser asarên Bakur û Şilatê Sûriyeyê hate vekirin piştîvekirina peymangeha bilind ya Rojavayê Kurdistanê niha jî amadekarî tê kirin ku peymangeha bilind ya Hilala Zêrîn ku tenê xwesere û ji bo jinê ciwan amadekarî tê kirin bîner û temaşevanên hêja ev peymangeh ku bi sê beşan xwendekar beşdarî wê bûne em bibêjin beşa mûzîk sînema û şano bîner û temaşevanên ezîz di dosya xwe îro de em bi hevre derbasî nava peymangehê bibin û ji nêz ve vê peymangehê nas bikin. Bi çirekî gulabidin de zîlanî Parisvana roja min Kîna jîna dilê min Parisvana roja min Miskîna buhara min Zilan, zilan Runya rişke çavimi Zilan, zilan Runya rişke çavimi Belê temaşevanên hêjan niha jî em li gel rêveberiya peymangeha bilind ya hunera Rojavayê Kurdistanê birêz an jî mamoste Sîham Dawud dest pêkê mamoste ji bo we tem baş. Dem baş serçava. Gelek spas. Belê îro em kêfxweşin ku em bûne mêvanê peymangeha bilind ya hunerê ku yekemîn peymangeh an jî yekemîn gav di pêşxistina hunera Rojavayê Kurdistanê de ev peymangeh hate vekirin em dest pêkê hinek em bibêjin amadekarî yan jî vekirina vê peymangehê ji we nas bikin. Hûn bi xêr hatin peymangeha bilind a hunerê ya Rojavayê Kurdistanê. Bi rastî bi berî em bêjin zêdetirî sê meha çar meha komîtek hata avakirin ev komîtehanê bi serkêşiya tev çandê ji bo vekirina peymangeha bilind a hunerî hat dest bi xebatê xwe kir giha asta ku di rêveberiya xweser a Bakur û Rojhilatê Sûrî de hat qebûlkirin bi wekî proje li Bakur û Rojhilatê Sûrî û biryara vekirina peymangeha bilind a hunerî ya Rojavayê Kurdistanê bi rêya desteya çand û hunerê a Bakur û Rojhilatê Sûrî hate vekirin. Ji destpêkê heta kîliya niha em tê de diaxivin jî bi rastî xebatekî pir pîroz hate meşandin. Di Bakur û Rojhilatê Sûrî de di pêngava şoreşa 19 tîrmehê me dît çi qasî guhertin û veguhertin bi xwe re anî. Di qada hunerê de jî bi rastî pir guhertin çêbû. Heta astekî em dikarin bêjin çalakiyên herî pîroz di qada hunerê de hatine çêkirin. Xebatekî herî pîroz di qada hunerê de hate çêkirin. Em bêjin navendên tev çandê hatine avakirin li her cihî hemû em bêjin hema hunermendê ku li Bakur û Rojhilatê Sûrî mayîn bi rastî dest bi xebatekî herî baş kirin. Ji bo ku ev xebat hîna têrker be hev xebat bi rastî jî heta asekî bibe nasnama gelê Bakur û Rojhilatê Sûrî bibe modêla netewa demokratîk ya ku Bakur û Rojhilatê Sûrî tê de qebûl kiriye ji bo îna jî avakirina kadroyên hunerê bi feraseta netewa demokratîk bi rastî jî pir pêwîst bû. Li ser wî esasî jî peymangeha bilind a hunerê hate vekirin ji bo ku tê de perwerdeyeke li ser esasekî zanistî akademî were dayîn. Ji bo îna jî biryar hat dayîn ku were vekirin li bajarê Dêrikê beramberî Çiyayê Cûdî bajarekî hunerî ye bi rastî jî peymangeh 3 salin perwerde tê de 3 salin bi zimanê Kurdî tê dayîn. Beşê destpêkê sînema, mûzîk û şano e.
حتى في كلية كومتي داخل جي جمارة شاگردن ما 65 شاگردن سمجي تخص ازوي ببرسماني يكم جارا كو بيمانگه هكا بفيرنگي لباكرو جلات سوريا تفكرن ام ببيجن تبلي بناوي انجي جوش شاگرد كنتين سردان دكن و تبلي في بيمانگه بونتشي يعني براستي ما جديرك حياني حلب وشهباي جي ما دست بخباطي خكر جبونا جي ام مسر لدانا هم زانين هاكر هم جي نافندن تفشاندي لوان هريمان جبونا جي ما يعني دبكو هنكي ام درنگ مان د راغاندنا بيمانغها بلند دبكو سرلدان هنا بهتربون اما تبلو ويجي براستي جي يعني حتى فيك اليكم تداخل جي هيجي خواندکار کسایت هنرمند ینکو بنگاه کاویا هنری هیا دخوازن دیسا تبلی وی پیمانگه هبن جه خالوی داره بگرن و خواندن ببینن پر خواندکار هاتن سرلیدان کرن شخوا ازمونا جیروری هبو فحصا مقابله یعنی بزمان عربی تیگوتن و هر خواندکارک در باسی وان ازمونا دبون و ده انجام وان ازمونان ده هات قبول کرن یان نا ام ببيجن شروط كو شاگرد كو دوی پیمانگه دوري قبول کرن چیه و تمن چقاس حياه چقاس تي قبول کرن يعني وكي قاعدة دسبيكي تمن حجده حياني 26 وك ريفبريا بيمانجي يجي ما افريار ده يعني دبكو كيمي حجده جيبه وزيدتري بيستو ششابه اما لكيلك هاوي شرط دي هنا يعني جرك موهبه ويا هنري بربه پر پیشکتی به اره لپیش به اویک دوی وقعوا دسپیکی ما قلت شرط يكمين يعني برا يعني تكليا ما وزانينجها روجافا براسيجي خندكارين كو بكالوريا صالة خندني 1023 1024 خواندکارین کو بکالوریا گرتنه باورنامه بکالوریا گرتنه دسپیک وان او دخست دکاری بیون بریا مفاضله بریا زانینگها روجاوا خقید بکن ل پیمانگها بلند و پیش فحصا مقابل جوار جدید هاته چیکرن اما لكيلك اويجي ما قلت جبركو شورشك هبل بدري شرط ومرجن فيجيانك وامتدى دروازكن نقالي كاربو بهن كساياتان بهن خندكاران بهن يعني بجوان مره هنكي نقالي كاربوكو درباسي دبستانا ببنياجي باورنامه بكالوريا بستينن جبويناجي ما قلت ايكو موهباوي هي ايكو موهباوي هبي او دري جوان رفكريه يعني جسدي 25 ما قلت ايكو موهباوي هبي دكاري تبلي في بيمانغا هبي اما لكيلك وجد هندري في بيمانغا هيدجي ام وكري فبريا مي هول بدن كو ام تيكليه كي ب دستيا پروردير بكن شاغ خندكارين كو رفا نها وبكالوريا بوارتنيه جرك درباسي ازمونه ببن اجبوكو هر دو شهاده بوان رهبن ده انجام ده يعني پشتی 3 ساله خواندن خواندکار او تمامی باورنامه بکالوریا باره هبه و باورنامه پیمانگهی جیه هبه الامام سام دورده في ببرسن ام ببجن منهاج كود في پیمانگهی ده تی خوندن هری زیده گرنگیاوی لسرچه یانجی بالی دکشینه سرچه يعني سيبش تدنا سينما موزيك وشانو شخا ماموستين كون و هر سي بشاد ددن جوین مباره چیکرن استراتژیا وان هیا هر بشکی چه بدن جبوینا جی ام بیجن مثلا دیروکا شانو جدسپیکا شانو کو دسپیکری حتی وکنها و دهندری ویده شانو کردی شا دیروکا سینما دیروکا موزیک و شخو بتایبت جی دیروکا موزیک جبر کردارا گل کی مهمه جبر کو بش سینما و شانو براستی جی هنکی کماسیت ده هي دخندنا گل کرده یعنی جی دیروکا گل کرده اوانا شخو درسه کو علاقه دارن بشا هنري بخوجي اوانا منهاجي و هي وكي دنجي درسين بقشتي هنا شتا درس زماني كردي هيا درس ديروكا كردستاني هيا افجي ما مستوي حفتي درس خوددن بله ما مستاش خو شاگرد کوج هرمی دورن لورجی دمینن یعنی وقت جهن جیانی جی جواره هاتیه وقت اندن کرد جیانا شاگردان لور بچه آوای در واسه جبلی ام ببیجن وانین کروجانه دبینن
يعني جبلك وانين روجانا دبينن حتى أصلك باش بدسبلين هاتية يعني جيانك بدسبلين كري تفجر دكن هوالتيكي پر خوش نافبرا وانده هيا رحك دنافا واده هاتیه چکرن رحک هنری کو همو هوالا جی براستیجی لدردورا وی رحی کم بکه دبکو وجی دیته به د چاوین وانده د هستین وانده یعنی خواستکا وا کو فیری هنرا کردی ببن پر هيا اوایا بخوجی مورالکی د دیمرو معنویاتکی د دیمرو خواندکار لورجی دمینن لور خودکن اما پلانس یعنی امبیجن سمینری واین ایواران هنه یانجی دخوازن شخوره شفبیرکه کی به دور درباس بکن نقاشن پر گرینگ ناوروان ده چه دبن و روجا یعنی روجا خوا بویرنگی یعنی روجا خوا دا گرتی درباس دکن حتی روجا دی بله ما مستعم دور ده بيجي بپرسن جوش هوا انجي هستي و كوا دفي بيماغي هدا انجي غافك اوقص ديرو كيبو لباكروش لات سوريا كوا جي تيدا جهگرت اونها جي تيدا خواتك يعني بتاي براستيجي نافي وي هيجانا كي ديمرو بلكي جارة يكمينة د جيهان تواهي دجي ودو باكرو رجلات سوري ده پیمانگهک به ویرنگی تیوکرین و ناویجی روجاوای کردستانیه. دورده دوی پیمانگه دجی براستی به همو اکیپا کل بدری کار دکه با آلیکاریا ما مستیان. امی هول بدن کو براستی جی هنرا کردی جنوب زندی به. یعنی دنگ عیششان، دنگ محمد عارف جزیری، دنگ جمیل هوره و دنگ همو هنرمند نمر ينكو براستيجي بهنر أخوة شورشكي هري مزن كرنا لهمبري سياسة داگر كر إن كل سر كردان هاتين مشاندن بهنر أخوة هبون أخوة ديروك أخوة ناسنام أخوة زمان أخوة باراستنا أو خواهاندنا في أصلي جبو ناجي يعني جبو وان هنرمند نمر أمسوز دن براستيجي كود پیش روزی دجی برا دلیوان رحت به کو شوبدار ریان وان هنه اف کسین هنیجی براستیجی حتی داویه اوه ببن ناسنامه گلی خواه هبونا گلی خواه دیروکا گلی خواه و اوه ببن ریا چاره سرکرنا پرزگریکا گلی کرد به هنر خواه. ما مستعجب با پیمانگی وش با وجی سرکفتن تو خواستن گله کیف خوش فون کوی رو مهفانی وقت. سرچاوه هن هاتین گله بخیر. چه دیشم دام متدید جسبك متدية أنا أول ما أنت شفتك أنا حبيتك هل تقبلين زواجا مني؟ ما أشياء تبقى سنك جديات صابران بكم تنزبجوا أزجد حاسك أسف ده أسف أزداجبك بله تماشاوانو بینر مای عزیز وکرتم دماکو خواندکار و بتایبتی جنین جوان در باس نواد بستان دبون تنج بوان یان ببن ماموسته یان ببن بجیشک هر تنه اف مجال آنشی اف درفت البیشوان هاته فکرن لیب شورش روجاواره اف یک جکوکه ده هاته گارتن ایدی مدید جنان تحمی واره ویده تحمی بشوی ای پیمانگه و زانینگه هاده جه گرتیه و رول دلیزه دناو ده جی بشه شانوی کو بهتر جنان دکاری بو ام ببجن رول خود وی واره ده بلیزه نهاج یک جو خوندکارن بشه شانوی لگل منه وک جن دسپکی ام هستی وی ناس بکن کو تفلی وی بشی بوا بله دسپکی جوات دنباش انت ناس بکن نوفي من دوربينا از جعفرين ما از شهبة هاتما في دار ديريكي
سرچاوان کیف خوش بون کو مواناس کرد ام دست بکی هسته تناس بکن کو بتایبتی جهره ما قبل کی جهره من دیتر جداتر ایرو تلدیری کی خوندنا خو دوام دکی رغمی زور و زحمتی کون تیرجی در باست بن لیدی ساجیوک جن هسته تا کو تدبش شانو ده جهت کرا تشتکی کوج بوجنان مرفت کار بجا قد خبو یانجی پر کیم بو ایرو بخوا دفرت جهد کرن و نه ام بجن خوندنا خود وی بشیده دوام بکن وک جن هسته تام ناس بکن هستی من از گلک کیف خوشم و هیجانی من پره و اینیش دست بکی دا جدامه که امین لشه ببین یعنی خبر گیشنو انو پیمانگه که هنره ای کیف ببه انو هستی من گلک کیف خوش بیم و جبال داجی از طولی شانو بیم لیدم اکو گوتن انو پیمانگه کیف ببه یعنی هستن کیف خوشی جمع زیده بون و من خواست که از وارم لفه داره بخوینم و خواندنه خود تمام کم و انه از بابا شانوگره که بنزن جبو که یعنی هن حياة نه هن مالبتن هن نیدن که کچکین وان یعنی جنی دوای مالبته دا انه کاری هنری بکه يعني وك شرمت بين وجه جندا كفي سردكي بسترين يان شانو بليزا يانجي جهه خود باش ديتر ده بقرا يعني وك شرمت ديتن آره هن مالبت جی هبین خواستگی و کچکی وان هبین لیا او ناراضی بین من جی جبوی خواست که از خواب بدم پیشنگ جوان را و از دیگه من پیشی وان و از وارم لفداره هنر بخوینم باشه شانو و از جبوان کده که بدم جبو که دمه پیش دا او جیشونا من وان بخوینن و جوش و هیجانی وان جی پر ببه و هستین مقدر که کیف خوشی و حس کردن مقدر که شانو وش پیمانگه رجایه جبر که و پیمانگه ها در جهه کی پیروزه و ام قلق مستعين خاف پیروز دکن كورتجيان هو الفرناس بكن يعني الفر وك ام بيجن جروبك جوان نتنجني جوان بركو هن حوالين خرج يعني كون فر بهفرا في بشي دخوينا هناكي كورتجيان هو الفرناس بكن تشاو دما ودر باستبه شو خدنا قلت انه جبوك تشو انه نا قد خايو دلم هجمالي ما كاتش الفر ام هندك اني نزيدايا لديسو ما يعني آره هجوالي ما هندك اللي كده شيء هيا ولفداره أم وق مال بتكينا ديري كهانا تربس بيانا جعفرين هنا لأما أم وق مال بتكينا وأم همي بهافرنا خالنا ما بهافرا يا أم بهافرا رويدنا بهافرا برتوكان دخوينا جرنا درسين ما بهافرنا ديروكا كردي بالزمان فرح كي هفالتي وبراتي كهتيانا في بريمة فإني تشتغل کی پیروزه که از هادم فداره من گلین در دور خاناس کرد چند دیوان ام دکار ناس بکن فتشتغل کی پیروزه و گل کی خوشه. بله جبوا سرکفتن به سرکفتن هن مستر بدست بخن. صافی. سوسخش. نافم جد همه جبازار کی قام شلون همه کی خواندکاری فاکولته یان جنب بیشن پیمانگاه بلند هنری یا روجاوای کردستانی و هم جوک خواندکاری بیداری اندامی چند هنر محمد شیخو شخوا دنوا 3 سال اندام جوکی خواندکار و هم جی اندامین هری کم دنوا چنده ده امی جه خود وی پیمانگاه هده بگیرن دنوا 3 سال انده با وای که پروفشنال که دفرد امی جزراوین هری بچوچک بر بیمزن بهرن که ام وکی داناسینیان جی وکی کوراهی هنری بگشتی ور ناس کردن و جبومه وکی پرورده کی جنوبه يعني جي ناس كرنا جنوبه امي خو پرورده بكن شخو دنا 3 سالان دلوي دري شخو امي دنا هبده وكي حمي نتو يعني جي وكي حمي هر يك روجاوای کردستانی هاتنش حمي باكوجلاتي سوريه و دري مجي خو بگرن شخو هيفيام او بو جو دنا سالين بيشيده پیمانگه کی بي اوای وري فكرن جبو ما درفته کی پرمزن كيف خوشي کی پرمزن گويرم جي خو دنا و پیمانگه هده دگرن شخو وكي مگوتي دنا 3 سالان دمش خو جي خو ور بگرن جبو ما خونين سالان بو درفته کی پرمزن بو ايرو گو برحتي پیمانگه کی بي اوای پیمانگه کی برند هنري کل سراستا روجاوای کردستانی هاتی فکرن اجبا ما خونه کی سالان بو ایرو مجه خود ورده بگرن و زراوین بچیش بر بیمزن ده هنر خو بگشتی هم دالیه نوتایان ده هم دالیه ریتم ده هم دالیه اموران ده بگشتی باوایی کی راست باوایی کی ام بج جرح ولدان عمل فيدريش خو دس بكن دنا فاسي سالانده وسركفتن جبو ما وحميها فالنت ورده خو دغر
دي ممتاز تمام تماشاوان و بینرمه عزیز خو گراماهین پایمانگه دوام دکن هاجی لبش شانو دنا هروها ام لگل خوندکاری بششان بطایبتی یک جو خوندکاری کودوی بشده دخوینه لگل می ام بهتر دست بکن ناس بکن جبوت دنباش ام تناس سرچوان دست بکن ناوه معمره از خوندکاری که هریم عفرینه ما بیوه دمک از بخواه زانینگه ها کوبانه من دخوند بشه بیولوژی پشتی 2 سالا من بهیست یعنی پایمانگه ها بلند هنری فبی بریویجی پر حس کرنامج شانو را هیا داما کوم 20 پایمانگه فبی یعنی مدفج 2 سال خوشی برده اری کدکلی اما دازی تر حس کرنیمه شانو را هیا بله دست بکی وی پرس بکن یعنی گر ام فکرم بریا شورشی بشی ولو لهره ماما مروت کار بیجا کم بو یانجی تونه بو بتایبتی و خوندکاری کرد تفلیبون جواب شارجی پرکن بو ام هسته و ناس بکن کتا گوت من 2 سال خوندین پای خوهش از درباسی وی بشی بوم آرمان جاته جی تفلیبون وی بشی چیه ام هر کس جی زانه کم مروت کاره دشانو ده گلک چیرو کن جی هر کسی را بشکش بکن زانه شانو یعنی همکارم بیجن حیاته یعنی گل مجی و گل لیستوگوان حوالی مجی شانو یعنی تمثیلی و جواک امکانه ببین وک عینه یکی جواک ده خویا کرن چجملی پرسگیره کابه چجملی شورش آبه شانو یعنی امکانه بیج حیات جواک بخوا یعنی اف هیشتی اف هستی که دهندر مده خویا گری که ام درباسی وی ببن مثلا امکارم بیجن چیروکن بره بریا شانو کی تدی امکارن دقیقی کی چیکن بریا و دقیق دبیر رحک و لسر دکا شانوی افتشتا پیشکش دکن جبو تماشاوانان دست پی که دمو بریدا یعنی افتشتا یعنی تشتی که حسان دین شانو یعنی ملت جی او قص نکاتی بوی گرانبهای شانو چیه تدی جی مالبات جی دیلن مالبات جی دبیجن یعنی ته پیشروش شانو تنه یعنی تنه جبر چه مالبات فهم نکریه جوهر شانو چیه فهم کرنه انو تدردی که اوی سرده که تو ملت بکناندن دادی یعنی وکه قشمر وکه سرکه که دکان ایفاده کرن بجه خواه شانو نوه یعنی شانو به عربیش دبن هو اب الفنون یعنی هر تشتی که ناف خدا دحاوینه 1 2 3 4 گریسی را بسیله لیله لیله میرو در خوبانه بسیله تال جوان میرو گریسی را بسیله لیله لیله میرو در خوبانه بسیله تال جوان میرو واسواره حیره حیره لیله لیله میرو واسواره حیره حیره تال جوان میرو خوزی میرو وزیره لیله لیله میرو خوزی میرو وزیره تال جوان میرو بله بینرو تماشاوانین عزیز وککو خوندکاری پیمن که دانا دیار کرن خونه سالان لوی پایمانگه پیکتن بینرو تماشاوانین عزیز ملوفجی کشتن داویا دوسیا خو حیا دوسیا کیدن بمجاره کنو هر شاد و بختوار بن